はい、皆さん、こんにちは。今日の一言日本語です。бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Япон үгнийхээ хичээлийг эхлэе. 今日の先生は、私、サイハンです。はい、今日のテーマは、ラーメンを食べるです。За, өнөөдрийн сэдэв, ラーメンидэж үзье гэдэг юм сэдэв байна. モンゴルには、スープとお肉と、麺から、作るゴルヒタイシュルという料理がありますね。日本の料理で、このゴルヒタイシュルに似ているのがラーメンです。日本のラーメンには大きく分けて、3種類あります. Японд рамен олон төрөл байдаг. Гэхдээ үндсэн 3 төрөл байдаг. 塩ラーメン、豚骨ラーメン、醤油ラーメンです. За, энэ塩ラーメン,豚骨ラーメン,醤油ラーメンгэдэг тухай бүр яг ямар утгатай вэ гэдгийг та нар зургийг хараад доор нь бичсэн монгол үгийг нь хараад уншаарай. では、ラーメンを食べるお店には券売機が置いてあります. За, рамен идэхэд очихоор үүдэнд нь ийм одоо хэлбэртэй машин байдаг, тийм ээ? この機械は券売機と言います. хоолны талон авдаг машин байх нь. 券売機にはコイン入れるところと、紙のお金を入れるところと、それから食券が出てくるところがあります. За, энэ хоолны талонны машинд зоосон мөнгө хийдэг, цаасан дэвсгэрт хийдэг. За, тэгээд мөнгөө хийгээд эдгээр товчнуудаас тийм ээ сонгоод дарахаар энд нь одоо хоолны толгойд гарч ирдэг. За, ийм машин байдгийг та нар харсан баха. За, тэр хоолны толгойныг Японоор шоккен гэж хэлэх нь байна. За, энд коин, чихэ, камиのお金を日本語で何というかここに書いてあります. 皆さん、見てください. 券売機はいろいろあります. За, энэ хоолны талонны машин их олон янз байдаг. だいたいこの上に料理の写真が載っています. お金を入れて料理の写真の下のボタンを押すと、食券、хоолны талонが出てきます. はい、今日の一言日本語はラーメンを食べるでした. За, бүгдээрэнд анхаарал тавьсан баярлалаа. Баяртай.